Enkosi na Chauke mingisero mgana lona FM gimeta maonge msaba ya awara ya kumembiri mangwan maonge talantela siswani hi awara ya mwenhlekan lo kwala kamgana lona FM kombandlela mina nikhalanga pet mathebula ngwana rsimat wa jimo xitlango maxingirtano wa xichacha makuna lo andandadzi hakomkela mingisero mex sukala studio 2A kanongona ko Africa wa bulabula wo melerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifama singa kufika leka hafu ka awara ya mbiri nhlekani lo ni rina kufumela ku ri kwalonga ko mingisero me u imakulunga ko tatwa hi ku khomeleni nhlekani lo hawu akhensa swinene akhensa swinene loko u hi pamburile eka nhlekani lowu mingiseriwa mgana lona na FM timhaka tanihi sweswi hi nga vula timhaka ti tele xivulavuri xi ku hava tihosi a hi vinyi va misava iva veta va sungule mhaka yin'wana yo tika swinene leyi nga hetelela yi vanga swivulavula se yo mhaka na namuntlha mingisero mgana lona FM hi ta va kha hi bula na MEC lava langutanaka na timhaka to tala ta tihosi MEC Bioscope Makamu hi ta va kha hi bula na vona kwala mgana lona FM makomba ndlela hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi ndlela yoleyo sweswo hinkwaswo mingisero me i swa nhlekani lowu hi ta bula na vona hi hafu ku bile awara ya 12 hi ndlela leyo hi hafu ku bile awara ya 13 hi ta bula na executive mayor wa Vhembe va ri va ya mahlweni na ku khutaza va manana ku va va kota ku tiyimela ha voxe ngopfungopfu loko ha langutiwa ka n'hweti leyiwani ya va manana swa ntsundzuxa mhani un'wani wa mhani lava va vulavulaka va kombisaka timhaka ta ku n'wansati loko a ri na miliyoni kumbe a ri na swa le mandleni n'wansati wo a nga tshama a ri ku biweni veri loko zi vona n'wanuna a ri ku beni n'wansati hayi minkarhi hinkwayo minkarhi yo tala a nga na nchumu mhani wa vanhu hi yo mhaka xitsanatsanana wa koka wa bisiwa na khumbi andiwa yini mihlolohlo leyi hinkwayo se kambe a hi tivi ku u ri yini kwala ka mhaka yeleyo mingisero wa mugara lona FM hi ta twa n'wangulo wa wena hi mhaka yeleyo hi ndlela yeleyo ku na mingisero a nga hi rhumela tsalwa la a ku ri na vana va kha va ringeta ku kombisa ku vilela tolo a Giyani va hise patu ku hisa patu swa khomeriwa se maphorisa miri yihi hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini hi mhaka yoleyo kwala ka mugana lona FM makomba ndlela hi tirhisa nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 handle ka sweswo u hi kumba nakambe ne le ka ku kandziyisa rito ka nomboro leya ya 0657443911 leswi ni tsakisaka hi mugana lona FM i ku mugana lona FM a hi xitichi xi huwaka hi ku cincacinca starter pack se leswi ku nga huwi ku cincacinca starter pack swo vula ntsene ku tanihi hi xitichi hi ta va haya mahlweni hi teka ti-voice note toleto teti mi nga ta ti rhumela ka nomboro yaliya ya ntolovelo ya 0657443911 tiyisisa leswaku nkandisa wa nga hundi minete naso minete yoleyo ku va kha ku twala wena ntsena sweswo swi ta olovisa timhaka ta leti hi bulaka ha tona hi ndlela yaleyo yin'wani mhaka leyi ni byeriwaka i ku i nga ya ka Facebook ya Munghana Lonene FM ya lavalava ta kuma hi ka hi haxa i kota ku vona ku ni haxa ku ri na vanhu vangani la hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM nongona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wena thwi kusuka la a Polokwane a hi sunguleni la mina na wena hi ku kokwani Hlathi ku nga nganga ya xintu maswitwa ni nganga ya xintu leyi nga ti nyiketela yi le ku winiseni movha kahle movha lowu wu winiwa loko swi te yini hi ku muyingiseri wun'wana i ni rhumele hungu leri Hayi botbet mina anol le ka tona leti nhlokomhaka leti hinkwato botbet mi ta ni khomela mina ni le ka mhaka liya ya competition liya ya movha botpet ya Dr. Hlathi laha va nge te SMS hi tsala vito ra hina then yi charge 150 SMS ya kona mara botpet vete SMS liwa loko u ta va u nghenele competition leyi yi tlhela yi karhi va u kuma message va ku u nghenele competition yo karhi so sweswo mina le ku SMS-eni hi masiku ni hi minkarhi botpet mara a ndzi tshama ni kuma na SMS na yin'we ya ku ni nghenele competition yo karhi so a ni swi tivi ku ri laha ni nga va ni bohela na mali ya mina a nengeni wa mfumo hi ku faka ti-SMS ka nambara leyi nga ri ki yona kumbexani ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi hi leswi ni nga ku swi endleni mina ni kombela mi hi vutisela vona
loko va tshika va tekiwa la moyeni hi mhaka ku sweswi a va swi vula la moyeni ku leta kumbe karhi va kuma SMS leyi nga ta confirma ku ri kumbe kha u nghenela competition ya Dr. Hlathi ya kota ku kumbe karhi va u wina movha wo karhi inkomo. Sweswo mingisero mugana lona FM khensiri swinene mingisero wa mehe se hi mhaka ku hina tani hi nongonoko hina hi leswi ndlaku ku loko ni pfuka nampundzu siku rin'wana na rin'wana ni ya ntirhweni ni tsakisa hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi sukeli mhaka i ku tisela vativi va ku hlelela yona se sweswiwani n'winyi wa yona va kola kokwani Mbayimbayi Hlathi professor hi ndlela leyo prof nhlakani mi amukeleni ka mugana lone ndawu Thebo xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula hina hi tsake ngopfu ku twa ku n'anga ya xintu yi tiyimiserile ku vona leswaku ku va na muyingiseri kumbe muaki loyi a nga ta hetela a ti kumela xipandzamananga kambe ke muyingiseri i komba ku na swin'wani a nga swi twisisi ku endleka yini prof na khensa Thebo nambileswi muyingiseri futhi loko muyingiseri wo fana nga zanga ti hlupha a ta ka Afrika va vulavula loko a lo rhumela WhatsApp kumbe a fona call center kumbe a ya ka website a ta va pfunekile mhaka hi leyi Thebo leyi movha a wu winisi Dr. Hlathi kumbe Professor Hlathi movha lowu i wa University of African Medicine University of African Medicine yi na Galadina mina ni ya ka university lexi xi endla ku hi winisa movha i ku lava ku ringeta ku pfuneta ku hlengeleta mali ku fanele hi lava ku hlengeletiwa le ka Galadina swi vula ku lexi miyingiseri swi nga endleka a jile swa hi lexi la ka pamphlet leyi loko yi languta ku nyaka hambi ka Facebook ya Munghana Lonene loko ma ya kona kumbe ka Thobela ka switichi leswi hinkwaswo SABC mi ta yi kuma pamphlet leyi ya competition leyi lexi xi va fanele endla xona i ku tsala swi tsariwile kona ku MS ku tsala SMS mu ku kha ntsena mi tsala sweswo swa ku kha ntsena ivi mi SMS vito ra n'wina mo SMS ku hi mina Pet Khalanga Mathebula mo tsala vito ra n'wina ku hi n'wina mani swi wihi ivi mi SMS la ka nambara leyiwani ya 49979 net loko ma heta ku endla sweswo mi heta ku kuma SMS ene khombo ra kona miyingiseri leswo va ri va SMS ko tala ntivo ku swo yimela SMS ko tala loko va nga kuma SMS a va fanele va contactile kota ku va advisa ku va tsundzuxa ku swi vula ku swin'wana swi hoxekile la mi SMS a word leswo i rito leri ku kha ntsena na vito ra n'wina mu vula vito rin'we ntsena mi vula mavito lawo tala lawa mi vito rin'we ntsena SMS number ya kona i 49979 sweswi ni vulavula na n'wina Thebo loko mo SMS na n'wina kwalano immediately mi heta ku SMS mi ta heta ku twe yi confirma ku mi SMS ene lexi xi tsakisaka i ku competition leyiwani yi hangalake South Africa hinkwayo sweswi ni vulavulaka swona ka switichi swa SABC hinkwaswo va na vona vuxokoxoko lebyiwani so ku hava leswi swiviwaka swo ka swi nga ri ntiyiso i ntiyiso miyingiseri ene sweswi va sungula ku yi rhumela va nga khoma swona lava va kota ku yi rhumela na list ku sweswi nambara leyi nga SMS ngopfu hi leyo karhi lexo hetelela Thebo hi siku rera ra ti-12 hi siku la ti-11 leyi a hotel leyi ku ya ku endla kona Galadina the top 5 lava va nga ta hi SMS lava hi byela leyi lava nga khoma tikhompyuta ta kona va byela ku top 5 ya n'wina hi leyi vanhu volavo va ta rhambiwa va dya swakudya na hina leyi ivi loko ku fika 9 o'clock munhu yelweyo a na nsoki i mani a nga vona movha a swi khomangi mina swi khoma hi vona lava nga khoma swona and movha se yi kona loko mi ya ka Facebook mi ta hi vona movha yi brandiwile a ku na swilo leswi swi nga tukela Thebo na muyingiseri ivi loko i SMS-ile hi ku na ku swi ringeta sweswi leswi mi vulaka swo hambi ni ta wina we yi tsariwe ku loko i ku vuya hungu riri thank you for entering SADC win a car competition sweswo swi vula ku mina mi endla exactly leswi swi fanele swi endlisa swona hi leswi muyingiseri a fanele loko a vona ku u SMS kan'we swi nga endli a fonela WhatsApp number kumbe aka website kumbe a fonela toll free number ku na problem yo karhi ivi a kota ku tsundzuxa ku swi vula ku swin'wana va endla swona so a wu SMS yin'we ivi wina loko va hi kombeta laha se ku na munhu un'wana loyi tinambara tena ti nga le henhla swinene a nga ku SMS-ini ene mi SMS hi cellphone number yin'we a mi cinci phone number mi SMS hi phone number yin'we hi R150 hi nambara yin'we ku SMS ka n'wina ti tele mi na chance yo kota ku wina movha Thebo leswi mi fanele mi endlisa swona so ni tshemba muyingiseri swi kona swin'wana leswi a nga jila ku swi endla laha mara
swi ta lava ku ri va nyika nambara sweswi va fonela van'wana va nga ta va na swiphiqo swo fana na swona va ta kota ku tsundzuxiwa Thembi na Mixer. ntiyiso ngopfu kokwani a hi va nikeni mina se swi vula ku swi vhe swi tsandza hi ku anakeni miteni a hi ngheneli hina a no ringeta hi ku ni le kakwe Mina va SABC na vana va mina maxaka ma mina lava nga very close competition ti na milawulawu ya tona hambiloko mo tumbeta nambara mara loko se swa fika laha ku kumeka ID mi kuma ku hi n'wina va ka Hlati hi n'wina va ka Khalani Mathebule kumbexani i Ncindani kumbe mani hala switandza swa movha ku ta winisiwa the second person. So lexi mi xi endlaka Mixer loko swa ha mi kanganyisa mi SMS ku car ivi mi tsala vito ra n'wina a mi tsala vito na xivongo tsala vito ra n'wina ka nambara leyiwani ya 49979 SMS 150 loko mi kuma ku mi na swiphiqo swin'wana rhumela ni WhatsApp ka nambara leyiwani i 0827652815 0827652815 kumbe call center leyi ku nga 0800 014 531 na loko mi cheka ku mi ta vona na website ya hina tlhelo ku hava leswi swi nga tumbetiwa electrician and Mixer ta tlakulela movha hi ti 12 ta n'hweti ya ka yona Thembi na Mixer. kokwani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta Mi hlayiseka Thembi na Mixer. a khensa sweswo Mixer Munghana Lonene FM mi swi twile ku swi fambise ku yini a hi hundzeni laha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. loko nsuku mi nge ANC yi tshike Khosatu vanhu va tshika ku tanana na rhengu leri nga ta pfuna vanhu Khosatu i mihlekisano wa ANC yi vetelile Khosatu hambi yo vulavula ntirho wa vona va Khosatu loko va bahuwa hi ko va kumaku mali i mihlekisano wa ANC yi nga ti ku vava hi Khosatu yi nga vula leswi swi vulaka mara ku va la hi nga ta yi veka kona a hi dzikiseli tatani bazi ma va makile mfumo lowa hi tiphasi to hambanahambana hambi sikisi hambi tingani hi tiphasi to hambanahambana ti za ti yama ka hongoni ku na milenge ku na cila ku na yini tuma ki mfumo lowu wu fambile hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku tisela wona twi kusukela a studio 2A eka nhlekani lowu ha ku tshemba muyingiselo wa mina kwalaho ka ko u ta hetisela mahungu hi ku hambanahambana ka wo hi ndlela yoleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wangulo wa wena hi wihi ke kambe ke lava ku tatwa va ndzawulo kumbe va xiphorisa ku vo va ri yini loko xiyimo xi tetani ngopfungopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra ku va ku langutiwa kumbe ku langutiwa nakambe hi timhakeni leti ti khumbaka vuhlayiseki ngopfungopfu loko vanhu va onha nhundzu ku na swiviko swa leswaku ku na vanhu va nga kombisa ku vilela tolo ivi va hisa patu xana van'wani va hehla na leswaku ku ve na nghozi hikokwalaho ka ku vanhu va ka va kombisa ku vilela se xivutiso i ku maphorisa mi ndla yini loko swi tetani ayo amukeleni mbulavuleri wa maphorisa eka xifundzantsongo xa Mopani hi kuma tatana Ridgewell Rikhotso i Sergeant Ridgewell Rikhotso lava hi vulaka na vona Sergeant nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ihlekane mahaxi nhlekanani le ka vayingiseri ka Afrika wa vulavula ku na muyingiseri a nge ku tolo a ku ri na vanhu va ringeta kumbe a va kombisa ku vilela a Giyani se va hise mapatu xe xivutiso i ku tanihi maphorisa mi swi vonini leswi ya i ntiyiso mahaxi muyingiseri vulavula ntiyiso hi swi vonile hi swi witnessini swilo leswi nga humelela tolo na mixo ya a nga vulavula mavunwa i vulavula ntiyiso swi humelerile kwala ka doroba ra hina ra Giyani se loko ku ve swi tanihi maphorisa mi fika kwihi mi endla yini hi ku a ni twa va ku i nandzu ni tshame ni twa general siku rin'wana va ku i nandzu ku kumeka i khi i hisa xikontiri ntiyiso mahaxi i nandzu kambe leswi swi nga humelela hi ku kombisa leswi nga endleka tolo ku ve na vaakatiko va ndhawu ya muganga wa le Risinga laha hina tanihi maphorisa a hi nga tivi nchumu hi lo hlamala loko hi ri ntirhweni navusiku hi karhi hi kuma swiviko ku na magondzo yo karhi lama ku nga ku hisiweni ka mathayele hi vaakatiko laha tanihi maphorisa hi ringetile ku va hi ya aka tindhawu toleto loko ku susiwa mathayele loko ha kusuka va sala va pfala ku tlha ku hoxiwa na tivhene hi vaakatiko lava va tikomba va hlundzuke swinene
kambe loko ri ya ri karhi rixa hi la se nhlayo ya vanhu lavaya yi nga ya yi nyanya ku andza swi kuma ku magondzo yo tala ya khumbeka va ringete ku eka gondzo ro fana na R81 gondzo ro suka ka Khakhala kusuka ka Thomo ku ya a Giyani College na kun'wana kwala dorobeni hala va Cashbuild na a va ri busy va karhi va hisa kona. So ku fika sweswi Mahaxi a hi si khoma va ehleketeleriwa kambe loko tshuka ku endleke timhangu ta muxaka luwa hi va hi karhi hi endla vulavisisi hambiloko ku byi nga teka nkarhi wo leha loko tshuka ku ri na timhangu hi laha hi kotaka ku va hi ya khoma va ehleketeleriwa kambe hi nga swi tiyisisisa sweswo Mahaxi ku i swilo leswi nga humelela and leswi tlhaku swi vava hi timhaka ta ku hi nkarhi lowu a va pfale gondzo hi rona laha ya kusuhinyana na kun'wana kwala dorobeni ra hina ra Giyani loko mi nga fika a Giyani College ku ve na muakatiko loyi na yena a ri ku chayeleni a nga swi tiva a nga fika kotana na maribye ivi movha wa yena wu hetelela wu chayisa maribye wowalawo wu vumbuluka leswi swi nga endla ku muakatiko yaloye a nga tivi nchumu i hetelela a kumeka a tsutsumiseriwa xibedhlele se swi va swi ri karhi swi vava Mahaxi hi timhaka ta ku a hi swi tivi ku i yini leswi vaakatiko va hetelela ku va vona hi nga ku swa antswa ku va va ya agondzweni ku vaakatiko lava tolo a ho va hehla a vo ngo lo khoma memorandum hi nga ta ku va na problem va na ku heleketa memorandum hikuva va ri na swiphiqo swo karhi vo lo decide va foma mitlawa hi swiphiqo leswi vona va nga na swona va hetelela ku ya pfala magondzo hambi ku ri ku kavanyeta migingiriko hinkwayo leyi a yi fanekele yi va yi humelela tolo leswi vulaka ku nge swi twisisi ku nkarhi wun'wana hikuva va lava station ya maphorisa kumbe va lava yini mara vanhu lava kombisaka ku vilela va va ri na xo karhi lexi va kombisaka ku hi na xiphiqo hi hava mati hi lava ku pfuniwa ku ya kwini leswi talaka hi swi vona loko hi karhi hi tshuka ku ri na swiyimo swa muxaka lowu mara lava tolo a va ri hava na memorandum a vo va ntlawa wa vanhu lava va yimile va karhi va yimbelela tinsimu va karhi va pfala na magondzo kambe hi ringete ku va hi va addressa mi nga va mi ti vutisaka kokwalaho ka yini hi nga khomangi vanhu a ho vhe hi fika nkarhi wun'wana hi tekela ku khoma vanhu hikuva van'wana mi kuma ku va va mikisanini vo ya hi ku vona van'wana va karhi va yimbelela mi hetelela nkarhi wun'wana mi kuma ku mi nga va mi endla swihoxo loko hi tsutsumela ku la ta khoma mara hi na nandzu lowu hi nga wu pfula laha hi nga ku ndzeni ka vulavisisi. mi lavisisa yini na mi lavisisa loyi a nga ta na thayele mi lavisisa loyi a nga vanga nghozi mi lavisisa yini ku fika sweswi Mahaxi hambi ku hi kombisile ku ku na muakatiko loyi a nga kumeka a chayisa maribye ivi movha wu vumbuluka ku fika sweswi swiviko leswi hi nga na swona i ku i le xibedhlele loko a vuya xibedhlele swi nga endleka mi kuma ku vavisekile so nandzu lowu nga wu pfula sweswi wu yimele ku swin'wana na swin'wana leswi nga tata ku ri complain mayelana na strike lexi a xi ri kona tolo hi sungula vulavisisi kusuka kwalaya leswi vulaka vuxokoxoko byin'wana na byin'wana kambe na hina hi va hi tlhelo lerin'wana hi karhi hi lavisisa ku vakondleteri aka hansa leyi nga kumeka yi ri kona tolo hi ku hi nge swi vuli i ku kombisa ku vilela hi ndlela ya kahle i va mani se loko ku ri ku fanele ku fika nkarhi wa ku va fanele va byarisiwa vutihlamuleri swa boha ku ya hi milandzu leyi nga ta va hi ri na yona tibukwini ta hina yi nga ta va yi mangariwini ku yelana na hansa leyi a yi ri kona tolo leswi vulaka ku nandzu wa ku onha nhundzu wu pfuriwile hi ku a ni ku hisiwe patu ya sweswi Mahaxi u pfuriwile mara mi ta tsundzuka loko hi pfula milandzu yeleyo loko hi karhi hi pfula nkarhi wun'wana hi fane hi karhi hi estimate na value na swilo hinkwaswo so loko hi pfula nandzu lowa hi wu pfulela ntsena ku a hi nge sweswi va ka public works loko ri ku patu i ra vona va ta va fika va vula ku xikontiri xa hina a xi nga ri hi ndlela leyi sweswi hi mhaka ya mathayele lawa ku endleke leswi se swi vula ku se swi kota ku va swi hi komba ku vulavisisi bya hina byi famba byi karhi byi ya kwihi hi landza va mani ene loko hi karhi hi lavisisa hi ndlela yeleyo hi lava ngopfu vanhu lava a va organize swilo leswi hi ta kota ku va rhwexa vutihlamuleri kambe ku fika sweswi ha lo pfula nandzu ntsena ene ha wo va na ku tshemba ku nkarhi wun'wana ku nga ta swivilelo leswi nga ta swi karhi swi huma aka vaakatiko so loko byi karhi hi endla vulavisisi hi ndlela yeleyo hi ta va hi karhi hi landzelerisa hi heta hi kota ku vona ku hi endla yini ene vanhu lava va fanele va byarisiwa vutihlamuleri kambe mi ri yini n'wina tanihi xiphorisa loko ve ku ta va na vanhu lava vo ngo humelela namuntlha va ku hi kombisa ku vilela swi nga va swi vula yini hi xiyenge xa vunhlori xa n'we tanihi maphorisa mi tsandzeka ku swi twa ku heyi ku na vanhu vambirhi vanharhu lava va nge le ku tiseni hoyi la Giyani mi tsandzeke ku swi vona swi nga se endleka swi komba kahle ku i vugevenga swilo leswi hi kahlulaku hi swi kuma a swi vuli ku kombisa ku vilela laha a Giyani mi nge hi nyika xikombiso district commissioner Major General Mashava i munhu loyi va tshamaka va ri standby loko swi ka ku ri na swiyimo swa muxaka lowu va kota ku va vitana all stakeholders leti nga involved loko tshuka ku ri na swiyimo swa muxaka lowu nga nyika xikombiso ka strike lexi nga hundza lava akatiko a va kombise ku vilela va swi kotile ku hlanganisa
meyara wa Greater Giyani na vanhu lava ku ri concern group ivi strike xexo lexo xi sungule na mixo hi kolomu ka vo past 4 mara loko ku 7:30 strike xexo a xi fike makumu hi timhaka ta ku yini a ku ve na nkateko wa ku va hi kume vuxokoxoko lebyi nga fika byi hi komba ku nga va karhi ku endleka se swa hi olovela ku engage vanhu va lava xikan'we na station commander Giyani Brigade ya Frakwana mara hi lava swi hambanile hi leswiya swa ku kota vanhu mi ta tsundzuka ndhawu yo fana na Risinga i ndhawu leyi vonakaku yi ri yintshwa ku na vanhu vo tala vo hambanana lava nga ta va ya tshama lahaya vo tala va vona a hi vanhu lava kumeka ku va nga kulela lahaya se loko un'wana a ta ri na makungu lawa un'wana a ta a ri na laha va ndlisa sweswo ene mi nga swi vona ku a ku ri timhaka ta vugevenga ku yimeriwe ku vana va ka grade 12 va sungula trial se va ku hi kona hi nga ta kota ku koka rinoko mara a vo koka rinoko aka hina maphorisa hi ku a ku nga ri na laha a va ya kona a ku ri hava na nchumu na wun'we lowu a va wu khomile va karhi va kombisa ku va na xiphiqo xa yini ene va la ku pfuniwa hi yini se i ve le Risinga vana i ve le Risinga mara ku fika sweswi mahaxi a hi swi hundza vaakatiko loko va ha sungula swilo va ta tumbeta mara loko se dyambu ri ya rixa va ta va va karhi va boxa ene swi hi tsakisaku ka ntlawa walowo a wu ri kona van'wani va vona se va sungule ku la ta byela ku hina loko za swi fika laha i mani loyi a rhangele leswi i mani loyi a rhangele leswi se a swi nga ka swi nga bihi ku amakumu ka siku hi twa ku na vanhu lava va nga khomiwi mara muhaxi hi na ti-awareness campaign ha famba emigangeni karhi hi vulavula na vona ku kombisa ku vilela i mfanelo ya maakatiko wa Afrika-Dzonga un'wana na un'wana mara sweswi ku na munhu loyi a nga luzekeriwa hi movha a karhi a nga tivi nchumu a tiyela entirhweni ku na vana lava nga tsandzeka ku ya tsala loko ku ri ku swi nga va swi humelerile sweswo hikokwalaho ka munhu loyi a nga na makungu yo karhi ku ri ku hi ku a hi si tshama hi ri maphorisa kumbe hi va na xiave ka ku va vanhu va fanele va kombisa ku vilela va swi tiva ku va tsala mapapila va ma yisa ka masipala i ta hi vitana hi khoma ti-meeting section 4 hi tshama hansi na vona na ti-stakeholders hinkwato hi swi tiva ku hi migivela ku ta va ku ri na kombisa ku vilela na mi twele Sergeant Rikhoso khensile swinene nkarhi wa n'wina lava va endlaku vugevenga khomani vana na siku lerinene hlayisekani ngomasi a khensa sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM mi nge tirhisi ku kombisa ku vilela ku ndla vugevenga a ni tivi ku swi ni hupe njhani ni nga swi voni kambe njhekanjhekisana wa siku rin'wana i 23 timinete ku bila awara ya 12 a hi tweni ni ku mahungu ya misava awara ya 1 yi ta va yimise ku yini andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirhatirhenyana na hi misava ya katsongo kwele so leyi nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta vayisa lava va ku suka le Zimbabwe ku gqoka swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swi ku yini va suka makaya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya pfunana ya yena mi veka njhani yaleyo mhaka ra vayisa lavaya loko u vona fo ya vo wun'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va koho loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yimoxa koho se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona se ku hela ka swi swinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlele ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlawuliso sungula khensa swinene loko hi lombe ndleve mhaka leyi nga vulavuriwa hi va commission leyi langutanaka na timhaka ta swikoxo swa misava yi hetelele yi vanga swivulavula swo tala ngopfu kwalaho ka ku ta vun'winyi bya misava kahle nawu wu ri yini hi ku loko va ku i ti-custodians va kha va vula yini naswo hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu lava vilelaka timasipala tin'wana ta vilela ku loko va yisa ti-project ka vuhosi byo karhi va ta fika va byeriwa ku mi nga se tisa project yaleyo mi fanele mi sungula mi luva se ku luva lokuwani i ku luva ka yini kun'wana ku luva ka ku lava magidigidi ya tirhandi se hi lava ku bula na MEC lava langutanaka twi na swo MEC lava langutanaka na timhaka ta matshemele ya vanhu ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta ndhavuko hi ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi titani nako i ntiyiso ke ku tihosi a hi vinyi va misava MEC nhleka nhlekani khavanga nhlekani ka vayiseri va Munghana Lonene
na Afrika va vulavula a ni yingisele nkandziyiso lowu mi nga wu endla sweswi ni kuma na heta ku vilela ni khiricheka no vanhu va nga tirha munhu un'wana a fika endla swin'wana swi ni chavinyana leswi va nga swi mara ni ta laha khalanga ni tiva ku hi vulavula na hi swin'wana va nga byela swo le ka ndhawu na ni swi kuma kumbe swi twa ku sweswi ku na vanhu vo tala va nga vurile eka ka vugevenga va rhumela vanhu tinoti to karhi ku va va pfuna va va nyika mali yo karhi kumbe ku va ta hata kuma miholo ya vona tanihi timpfuna kumbe tihosi lava ka process ya ku kuma MC riqingho ra n'wina a ri twali kahle a ni swi tivi ku mi nga va mi tirhise swa tintambu kumbe mi tirhise xipikara kumbe hi nga endla njhani ri twala ri karhi sweswi manitwa ya steda mile hi ku mhaka leyi mi vulavulaka yo yi na nkoka ngo hi tshama hi vulavula hi yona ya ku va vanhu va tirhisa timhaka ta vuxisi mi nga tlhela mi sungurisa futhi MEC a na hala ta vula swona ku na vanhu va nga ku jikajikeni va tekela vanhu navisa va hina timali swi nga fanelanga va kha va tirhisa ku vona va le ku tirheni na MEC a va nyiki ti-7,000 va ta va pfuneta ku hatlisisa ku vanhu va kuma ku recognize-iwa hi mfumo ivili va swi tirhisa ngopfu na hi ndlela yo biha swinene nkarhi wun'wani va kombisa ku no hi ku MEC i tirha na vavhenda na vapedi a va lavi ku tirha na yena n'we machangani mi ta hatla swa n'we swilunga i rhumele ku hi tirha na n'wina so na ku swi kombisa laha ku a swi kona ni tirha tanihi MEC wa ndzawulo mhaka leyi yi fanele yi endlaku ku na ti-ofisi ka district yin'wana na yin'wana leyi sungulaku swikombelo swa vanhu ku va ta kota ku replace-iwa tanihi tindhuna kumbe tihosi loko humelele swin'wana vanhu va nga hakeli mali na siku na rin'we ka munhu na wun'we va hleketa ku swilo swa vona swi ta hatlisa va hakerile kumbe va hakelangi hina hi ri mfumo ha ri ku tirheni ka sweswo ku hi ta kota ku endla ku swilo leswi swi va swi kuma sweswi ni nga tshama namuntlha se un'wana i sungurini i xavisa tiyindlu ta ti-RDP i ri ye MEC Makamu a nga tivi na loko ni kuma na nomboro ya yena na n'wi fonela wa ha vula sweswo ku ye MEC Makamu i tsandzeka na ku tiva rito ra MEC Makamu ku ra njhani i le ku xaviseka ti-RDP ni la ku byela na vanhu ku a swi koteki ku MEC a xavisa tiyindlu ta ti-RDP tiyindlu ta ti-RDP a ti xavisiwi loko i tsandzeka ku tshama na yona hi ku nyika yona i nga ha yi lavi ku yi vuyisela ka hina va ndzawulo hi kota ku hi vona ku hi nga yi nyika munhu un'wana kumbe tirha hi ndlela yo karhi a swi pfumeleriwi ku yi xavisiwa hi ndlela yaleyo so no la ku tivisa vaaka hi nge se nghena ka mhaka leyi mina n'we hi vulavulaka hi yona ku ni le ku swi kumeni le ku swi tweni na namuntlha sweswi vanhu lava kha va ni fonela va ni hlamusela a ni na ku kombela ku vanhu a va hambani na swona va nga fambi va nyika vanhu mali hi ndlela leyi yo ka yi nga fanelangiki a na ku hinisa mahungu malama khalanga hi nge se nghena ka leta mina wena i ntiyiso ngopfu swi na nkoka sweswo ku vanhu va ka hina va ya va lemukisiwa ku loko vukorhokeri byi swa fanele byi hakeriwa a byi hakeriwa a hofisini munhu a kuma xilipi xi komba ku vukorhokeri lebyi a byi hakeleleke hi lebyi nako i byi hakeleleka ndzawulo leyi leraku na mundzuku loko a ri na swiphiqo i ta tiva ku i ta tlhelela kwihi ku nga ri swa ku hoxa a tiakhawuntini na yini na yini se hi leyi ni pfurini case va ri lavisisa lava xiphorisa okay a hi sunguleli ya hina na misava khalanga siku rin'wana ya kha hi vulavula kumbexana yimani mi twisa ku swi sukele kwihi swi sukele la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula na ma ku yisa ti-150 a xivulana a va ku ta yi ti-150 le a xivula ene twanana a xivulana a xi endleka hi muti a xi ya hi ku ku na vanhu ku na mindyangu kokwana va ri na vavasati vangani hi loko xivulaka loko ri kokwana va ri na xitho vavasati xivulaka ku ya 6 wa ti-150 a xi vulani a mi tiyisa kwihi
ahosini la a hi sukeli mhaka nje ni nge G150 ya musa loyi a vonaka kumbexana ndhawu leti ta duma nga a G150 a nga ta teka 150 ya yena then mina ni ta sala na lava va lavaka swikoxo swa misava hi ya mahlweni inkomo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula se n'wina MEC loko hi ze hi mi lava a ku nga ri mhaka ngopfu ya leswi a kambe swi sukele kwala ivi hi za hi vutisa ku lava va swikoxo swa misava kahle kahle tihosi ta pfumeleriwa ku ti nga teka swikoxo swa vaaki ivi ti vona ku va ku tihosi a hi vinyi va misava vo va loko ko va kha ku laviwa mali ya marhumbi na vo ku ta va kha ku laviwa rhumbi ra vo ku katsa na van'wana vona i ti-custodian ivi swi vhe swi va swi pfule hoyi yin'wana se ni lava ku ka ndzawulo ya n'wehe mi hi pfuna ku twisisa kahle kahle xiyimo xi ri yini sweswiwani okay inkomo Khalanga misava himpela ya Republic ya South Africa handle ka loko misava yaleyo yi oniwa privately kumbe mi kuma ku ipurasi ra ka Makamu ri xaviwini a ri ri na leswi a ri vuriwa swo i proclamation mara misava leyi nga ka vanhu Ndhavezitha ya na loko mi yi langusa mi ya lava ka leswi ya va swi vula ku i deed of grant ya yona mi kuma ku yi tsariwe kahle ku yi le ka Republic of South Africa mara yi nyikiwe vutihlamuleri rito ra ku custodian ku nyikiwe Ndhavezitha ka ndhawu yaleyo ku va ku ri yena hi yo mhaka Ndhavezitha a nga xavisi misava o nyika munhu lexi hi xi vulaka ku i permission to occupy lexi mina n'wi hetiwaka i PTO loko mi nyika munhu PTO ma n'wi nyika tshama ndla leswi endlaka swona loko tsala ku ya ku ndla leswi na leswi na leswi mi nyika that thing ya PTO loko se yena a nga ha lavi ku ndla swilo leswiya hi ntiyiso wa kahle a fanele a nga xavisi no xavisela munhu because a yi nge vi ya yena that's why mina na wena loko huma le ka bungeni na le ka nkuri ho va na ti-PTO ntsena misava yi kala yi ha ri le ka hosi mara lexi hi lwisaka namuntlha i ku va Ndhavezitha va nyike vutihlamuleri bya ku vona ku va fane va fambisa muganga leyi va tshamaka ka yona phati ya yona i misava leyi va nga ka yona that's why mi kuma ku na loko mi lwa a hi fane ya kwele na loko hi leswi a ku ri ka swona namuntlha hi le ku vulavuleni na hi mhaka va traditional court bill ku a yi fane yi va kona ku hi hamba hi tengisiwa mina na wena loko hi onhe le ka hosi mara xivutiso i ku va ta va ri na vuswikoti byeswi kumbe capacity yaleyo na mara a hi languseni leyi ya misava ku ni va rito rin'wana na ku ri tirhisa hi Xitsonga xa nhlawulo wa le henhla leswi swi humelaka ka hosi a hi mhaka ya ku ya luva i ku ya losa ku losa na ku luva swa hambana hi ku losa i ngo no humesa xin'wana na xin'wana i ti tivisa ku ni kona ni le ku tirheni la ka muganga wa n'wina Ndhavezitha hi ndlela ya swona ku na loko ku humelela swin'wana i kota ku tlhelela le ka Ndhavezitha i ya tivisa ku a ni ri ku tirheni va ni thole ku ni aka ti-RDP la ka wena la se ku na lava va nga ni tekela tibarra ta mina na swiyini swa mina mi kota ku swi tiva hi yo mhaka leyi hi ndlaku ku vanhu va ku va ya ku loseni a va yi ku luveni ku luva i xibalo xo karhi lexi a hi ta fanele xi hakela munhu a ta vula ku la ka mina ku luviwa hi mali yo karhi hi le ku vuleni na vanhu Ndhavezitha ku a hi endleni ku luva loko kumbe ku losa loko hi va ku hi kona ku va loko eka ku komba ku hi xintu xa hina hi ya tivisa ku hi kona hi le ku ndleka swilo swo karhi sweswi van'wani va koho va Ndhavezitha va sungula ku hi na matimba hi la ku hlangusa hi nyiki na bill of quantity hi le ku ndleka patu la hi ta boya ku ya cela misava laya ka misava leyi i yi celaka ku hakela hina mali yo ngengenge mara patu leri ra vaakatiko va lava va kwalaha ka muganga walowo le akiwa kona a ku tekiwi ya ka bungeni misava yi ya maka le ka nkuri i patu leyi vanhu va tekaka rona se hi le ku tirhisaneni na va Ndhavezitha ku vona ku i ncini ene va hambana va Ndhavezitha ni la ku mi byela ni nga tipfinyingi i fika un'wana Ndhavezitha a fika a kuma ka byela mukontraka wa wena a ya ku tirheni a tirhela swisiwana swa mina a ni lavi na mali ya codring ivi se hi hlupha yi chukele na codring a na hanu so a yi ku tirheni hi vona ku project ya hera hi fika ka van'wana va ze va tsala nawu mapapila la Khalanga va tsarile va ku hi kombela i hi nyika leswi na leswi na leswi hi kombela i humesa na 200 na 20,000
ihlamala i ku Ndabezitha mara 20,000 ya yini because munhu o va ku tirheni ka muganga lowu a tirhaka ka wona hi boya ku lunghisa ni nga nyika swikombiso ko va ku a ni le ka xiyimo xa kahle ku nyika swikombiso ku ka muganga lowu MEC wa ndzawulo ya health ku ni fonerini a ku tliliniki yi yimini va lava mali yo karhi ka muganga lowu gezi a ri fane ri nghena kumbe mayini un'wana wu la ku maka gezi va alaveri muti un'wana na un'wana a humesi additional 10,000 each ta ka hosi ku ri ku gezi leri nghenela na mfumo wa hina a wu le ku koteni ku nghenisa gezi ka extension yaleyo mara mayini private sector it's coming va ta hi pfuna ku va ka hina va hatla va kuma gezi mi kuma Ndabezitha a ku i lava mali yo karhi hi le ku tirhani na swona mara hi ntiyiso i ku misava la South Africa ya mfumo ende mfumo wu yi nyike ku vanhu va yi fambisa va Ndabezitha that's why swi tiveka sweswo ende va Ndabezitha va nyike vutihlamuleri bya ku va yi fambisa ku mhaka leyi yi kota ku famba hi ndlela leyi nte siku rin'wana loko no va ni kume nkarhi hi khalanga a ni ta va nyike vutihlamuleri bya ku va yi fambisa ku mhaka leyi yi kota ku famba hi ndlela leyi nte siku rin'wana loko no va ni kume nkarhi hi khalanga a ni ta hi tshama hansi hi vulavula na hi loko hi kha hi vona nhluvuko a mugangeni sweswi na vulavula hi loko ti-project ti ri ta mfumo ti kha ti endliwa mara ku na leswi a swi ta ku swi humelela mi kuma ku masiku lama loko i ta yi suka hi le Giyani i famba i ya ka Makhuva i kuma xicomplexani xi ri kona laha ka Xikhumba leswi endlaku vanhu va ka hina va kumanyana mitirho lava tshamaka laha kusuhani hi swi endlisa ku yini ku va Ndabezitha va va kona ku pfuneta vanhu lava lavaka ku hluvukisa muganga leyi va tshamaka ka yona ku va na mabindzunyana na ti-complex vanhu va kota ku dya xinkwa xo hisa ku fana na le madorobeni a swi ri ko khale na khale hikuva a swi nida sweswo ku swi kota ku humelela i mhaka yin'wana yaleyo kumbexani tanihi sweswi mi vulaka ku hi ta fanele ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi yona kambe leyi mi nge mi le ku vulavuleni hi yona na va Ndabezitha yi ta mi langutela ku yi hela rini MEC hi ku sweswinyana khale ni kuma vanhu na mehe va taku va fika va ku hi na xiphiqo lawani a ku na network ni ta mi byela na muganga wa koho hi nga ri moyeni ni nge mi byeri sweswi a ku na network hi mhaka ya ku Ndabezitha wa ala ku va na network hi mhaka ya ku i ri area liya ku ta laveka mali yo nge ku yi kota ku vekeriwa laya se loko swi ri tani a henhleni ka misava leyi sweswi mi volaka mi nge i ya Afrika-Dzonga munhu un'wana i fika ala hi leri nge yini ka vucustodian bya yena Khalanga loko wo va i tiva ku mahanyelo hi ma tumbuluxeka njhani hi leswi humelelaku hi siku na siku hi ze hi pfumela hi tshemba ku hi swona hanyelo ra kona leswi ni nga ku vulaka xona i ku na tikhampani tin'wana hinkwato se ta swi dyondza ti swi tiva ku handle ka ku hi ta hanya le madorobeni ku na tindhawu leti ti nga ni tirhisa rito leri ra xilungu i ta ni pfuna ra Xitsonga ti-communal land laha tindhawu leti ti nga ka vutihlamuleri bya tihosi na vo se va sungula ku swi twisisa va swi amukela ku loko hi fanele hi ya vekela eriyani ya hina ka hosi a hi yeni hi fika hi n'wi kombisa ku a hi ngo to yi vekela ntsena because a na hina hi le ku endleni ka bindzu loko vanhu lava muganga lowu va kha va kuma network kumbe ti-signal ti huma ka xihondzo lexi hi nga xi vekela hina laha hi endla mali yo karhi hi nge tirhi hi endla mali ka muganga lowuwani hosi hi nga yi pambuleli so laha swi fika kona hi laka ku se i kuma ku un'wana na mali leyi fa endliwaka se o lava ku dinga ku hi yena n'winyi wa bindzu a ka ha ri ku yena o kuma swin'wana kumbe leswi a hi ta swi vula ku i ti-royalties va release va nyika mali yo karhi ni tiva va Ndabezitha vo tala ni tiva na ku ndla tibuku a ni tibuku ta va Ndabezitha na mali leyi ku yi nghena a yi ngo fanele yi nghena xikhwameni xa Ndabezitha as a percent because Ndabezitha i fambisa muganga luya on behalf ya vaakatiko mali leyi a yi fanele yi nghena ka akhawunti ya tribal ivi na Ndabezitha loko lembe ri hela a nyika xiviko xa timali a fanele a swi tiva hi koleke mali leyi ya muthelo wo karhi hi koleke mali leyi ya swihondzo leswi nga kona haleni ku na vanhu lava nga ta va rhala ti-project la
va losini va lose hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi hi leswi a swi fanele swi fambisa hi swona kambe loko mi vona vanhu lava byi ene xivutiso ya n'wina ni vuya ka xona i ku hi ya fika rima ku hi le ku vulavuleni ande ka ti-meeting swi ta fika laha mi kuma ku the provincial house ya ti-pronouncer ka swona ku leswiwa mara na swi tiva ene ni tiva kahle ku ndhawu tshangolo va tshama va kha va vula ku loko ku fanele ku pfuniwa vaakatiko na hina vanhu lavesa hi ta fanele hi swi amukela ku ku le ku pfuneni ka vaakatiko hi tirha hi ndlela leyo ku nga ri hi ku i ri ndhavesa wo lava ku endla mali that's why mi vona hi khe hi ringeta ku va pfuneta ku hi fa hi xava timovha hi ndla leswi na leswi na leswi ku va nga boheki ku va endla swihi swin'wani leswo ka swi nga ri ku nawini ku ndlela ku va kota ku kuma movha mara mi ta kuma ku hi le ku vulavuleni swi tele leswi nga ku swiplaneni ko va ku mi ta tsundzuka khalanga ku swilo mi nge swi fikeli siku rin'we hinkwaswo ka swona mi nge ni kombisa ku why ni pfumelana na swona ku nkarhi wun'wani loko hi ya hi endla ti-project hi fika hi losa mi kuma ku a tribal nkarhi wun'wani ku fanele ku va na ku group ya gezi yi wini tribal yi fane tribal leyi tirhaka yi replace-iwa for sweswi mi kuma ku hina hi Republic Works kumbe na department ya Coxa a hi na yona mali leyi va nyikaka on a monthly basis ku va maintaina tinyangwa ku ti nga fayeki kumbe yina yini va fanele va tirhisa mali yaleyo mikama yin'wana ku hi pfuneta mara ntiyiso wa mhaka i ku munhu a nga fanele a luva loko a endla project weya hi fika hi losa hi tivisa ku hi kona i xintu xa hina ku hosi yi swi tiva hayi ku hosi yi fanele yi tshama hansi yi charge yi ku na thendera leyi ya ku aka veri lama ka library la ka muganga wa ka hina emakini library hi ta lava 50,000 ya 10% ya ku kumbe ku ri 5 million ku aka ako lowa a hi swona leswi va swona sweswo ene vanhu lavesa va swi tiva na vona ku loko hi tshame ti-meeting ta hina a burisana ku a hi swona leswi hi fanele hi tirhisaka swona AMC Bioscope Makamba lava ngele ku buleni na vona va vindiwa hi mara swi vula ku va dya nyama ni dya miroho masiku lama nyama ku toloveleke yona ku tlula miroho khalanga se swi vula ku ni dya miroho namuntlha swi cincile a na ni khe ni hlamusela ku matshamelo ya swilo yo endla ku hanyeri hina ri va ri hi ndlela yo karhi sweswi i ticondo i swimbilwani leswi hi swi kumakumaka masiku hinkwawo so miroho ya kala se loko byi vindiwa swi vula ku ri namuntlha ya kuma miroho se mi hetsela mi ku yini ka xiyenge xexi ni tsalela xivutiso xin'we lexi nga ha fambelanaki na leswi kambe mi hetsela mi ku yini ka tihosi ta ka hina ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku nhluvuko ha wu lava hinkwerhu ku vona ku miganga leyi tshamaka yo ya hluvuka handle ka le ka manghena purasini ka manghena purasini purasi hi na deed of grant se ha ti lawula la kambe la ku nga na misava leyi nga ya nhlengelo yi nga ya hina tanihi vaaki mi tsundzuxa yini ku endla leswaku ku ta kota ku va na ntirhisano tlhandla kambirhi ku va na nhluvuko ka miganga yaleyo kambe swi nga vonaki ongeti tin'wana ta tihosi ti ri kokwani xidyankuma kasi i le ku dyeleni ka mafurha khalanga ni nga ku tirhisa xikombiso lexi ende ni tshemba ku tatana Mafingita nkuna loko vo ni twa mi nge khomeki hi ndlela ka nga ri kahle na ndhavezitha Nkuzana mara na ku tirhisa xikombiso lexi va ta kota ku xi vona ni khensa na masipala wa Collins Chavani ka leswi u nga tirhisa swona tatana Mafingita va vone ndhawu laha kusuhani va nga mi tlhamerile Nkuna Cross ivi va famba hi ndlela leyi a ku fanele ku fambiwa yona ku va ta kota ku ze va kuma na timali eka tikhampani to karhi ti va pfuneta ku aka miako liya yi kota ku tirhisa mitirho ivi Ndhavezitha Nkuzani va na ku vona ku no i nge tirhi laha hi vona ku hina a wu ta fanele i hi ringisa hi ndlela ya so ivi mali yi fika ka Ndhavezitha va hlamusela tiko ni vula sweswi hi ku na swi ta ku khalanga loko mi ya kaya na ngolusu ka dyani mi nga heti kona loko mo nghena laha mugangeni luwa va endle project ya mati va yi endla hi mali leyi va nga yi kuma lahaya muganga luwa ka Nkuzani wu sungula ku kuma mati va dirila tiboholi va tatela na ti-water va ri ti-tanke laha henhla laha ivi vanhu va sungula ku kuma mati leswi nhluvuko wu vulaka swona ka vaakatiko mara nhluvuko a wu vulisa swo ntsena se manje va nga swi kota va ka Nkuzani ku va va kha va tirha na ka Mafingita na va ka Madlusi kwalaha na miganga leyi nga kona laha va kuma mitirho mara
nkarhi wun'wana loko va endla swilo swa vona va kombela because ku na bindzu leri nga ku humeleleni vanhu va vona va nga ku participate ka rona ivi vanhu va ka hina va kota ku hluvuka lexi hi lwelaka swona hinkwenu ka hina khalanga i ku laha ni tshamaka kona ni ri Ndabezitha ni pfuneta ku fika kwihi ku va na ku hluvuka mina hi ku ni MEC ni tirhana na va Ndabezitha ni swi vona ngopfu ku muganga lowu hosi yi le ku tirheni hi ndlela yo ka yi nga wisi yi vona ku nhluvuko kona ka muganga wa yona eka Ndabezitha loyi i swi vona ku loyi a nga zi a vilela nchumu hi vaakatiko ene i Ndabezitha loyi a fanele a yima a vona ku nhluvuko wa ta ka vaakatiko va yena hi yo mhaka mi kuma ku loko ku ze ku fika xiphurojekitani xa mfumo munhu i ze a ku hi le ka Byandzani la ku fela kona i ze a lava mali yo tala because a ku na nchumu lexi nga ku ndlekeni handle ka ku mfumo wu komba wu tise swilo ivi na sweswi swa mfumo swi nga ha fambi hi mhaka ku vanhu va ta lava mali yo tala ntsumi ka Ndabezitha wun'wana a ti lava 100,000 a ku fanele ku va project ya mati ka muganga wa yena hi Venda district ni ku yisenyana i ta kota ku twisisa ku ni swi vone ku ni fonela Ndabezitha hi nexe Ndabezitha ni vona papila mi nga tsalela mucontractor phela leswi no khomisa swa khomisa va ku no hi lava ti-royalties ta yini loko se hi vulavula Ndabezitha va ve va swi twisisa mhaka nkarhi va ku na amukela MEC hi nge hi tshika project ya mahlweni loko a losi munhu loyi mara swi nge vuli ku mi n'wi chaja mali ingaku na n'wini kume thendara kumbe mina subcontractor ku le ka thendara leyi leyi ku tirheliwa ku mali ya n'wina ku tirheriwa ku vaaki van'wena MEC nkarhi wo ni vondzokaka kambe lexi xo hetisela lexi hi lexi ni lavaka ku vutisa endzhaku ka loko tolo ni kha ni haxa nongonoko wa lowu wa Afrika wa vulavula ni rhumeriwa hungu ra ku komba ku na mukhanselara loyi a nga khomangangi ku kahle hi timhaka ta leswi tournament liya ya Greater Giyani yi nga fambisa swona se ivi loko hi vitana va Greater Giyani va ku leswi va nga swi vula a hi ntiyiso leswi va nga swi tsala ka Facebook vanhu va nge le ku vulavuleni hi swona se la ni mi vutisa tanihi hi vandla ku mi ndlisa ku yini loko mi ri na munhu ka vandla ra n'we a hangalasa mahungu lama ma nga ri ku fika sweswi hi ku hangaseta yena a ta hlamula tlhelo ra yena ku fika sweswi hi ku ya hi masipala ve ri hi ntiyiso mahungu lama se loko a kha ma hangalasa ku ve i mukhanselara wa n'we ene i hangalasa hembela masipala lowu fambisiwaka hi vandla ra n'we mi ndla yini hi swona tani hi vandla ne khalanga ni tlhela swivutiso sweswo ni nge se fika ka vandla ni na vutihlamuleri tani hi MEC wa ndzawulo ya Coxstar ku na swilo leswi hi swi vulaka i matikhomelo code of conduct mukhanselara nga pfumeriwangi ndla leswi ni swi vulaka i swi endliwa mukhanselara ku ngo va hi nkarhi wun'wana va khanselara mi kuma ku a va swi tivi ku xiyimo xa vona xi njhani masipala i le hansi masipala manager i le hansi ka vona kumbe i na vutihlamuleri aka vona loko vo va na xilo va nga khomeki kahle a va boheki ku ze va ya ka radio kumbe va ya ka community va na leswi va swi vulaka ku va nga swi tsala va tsalela meyara va ku ni kombela i ni hlamusela ku a hi ri na mayors cup hi hlamuseleni ku hi tirhise mali muni kusukela ka day one ku ya fika ka i va mani lava hi nga hakela vona swi fambise ku yini hina laha va swi endla lava nga ka opposition mara na lava nga ka ANC hambiloko hi ri ka ANC va nga ni tsalela vanhu ku ku makamba hi le ku makeka ti-RDP house ti le ku akiweni la Limpopo tingani i mani muni hinkwato ka tona tikontraka leti nga ti thola i tingani ta va vaxisati i vangani so mukhanselara yaloye ni vona a tlule nawu and ni tshemba ku ve nge swi tshiki ntsena kumbe na yena a vula kumbe xani because ni swi lemberinyana ku ntani swi twini kumbe un'wana a vulavula ku a swi tsala ka personal account a swi raise yini mara a swi koteki ku mina ni nga yima laha loko namuntlha ni vulavula ni ri bicycle wa ka makama hi mina MEC loko namuntlha ni vulavula ni ri bicycle makama a hi mina deputy secretary ya ANC a swi koni swi swi vulavula ku ni teke vutihlamuleri ngopfungopfu loko i ziva khanselara kumbe i va xirho xa palamende kumbe xa legislature ku fana kumbe xi va na nkateko va ka executive i teka leswiya va swi vulaka i oath ku i ta tirha hi ku landzelela vumbiwa bya tiko leri
i swi tiva ku i hlamula yini a wu hlamuli yini swi vula so a wa ha ri munhu swa wena kasi na le ka ANC leya mina ni nga joyina yona ku na declaration leyi hi sayinaka loko wo yi vona khalanga siku rin'wana loko i hlaya ni hlaye ka masiku mo hlaya ni hetlela ni ku kahle Bascom Makama a nga hanyi loko a ze a va member na ANC because leswi swi vulavulaka a va hlweli ku va swi analyze va ku he has taken the organization into disrepute and ku vulavula hi ANC ni nga vulavuli hi ndlela leyi nga kona ni teke declaration liya kumbe ya ni va ni yise xiyimo xa nhlangano ehansi leswi na ku mukhanselara i ta swi tiva na ku va na vutihlamuleri ku vona ku a ti hlanganisa na xipikara xa masipala ku va na loyi hi n'wi vitanaka i ximidinkulu kumbe xinokonkulu xa va ANC lava na vona va ta hlanganisa na yena ku ingaku a wu ta ku loko u nga ri na vuxokoxoko i tlherisela ndzhaku marito lama i nga ma vulavula kumbe loko i ri na wona i tisa vuxokoxoko lebyi i nga kota ku bya because i vutihlamuleri bya yena hi mpela khanselara yaloye i na vutihlamuleri bya ku mali yi nga tirhisiwi hi vusopfa ya masipala ya yi tirhela vaakatiko ku ngo va hi ku leswi a nga swi vavisa swona a nga ri na mbhoni kumbe na byona a fanele a nga swi sungulangi kona laya a fanele a swi sungule tlhelo rin'wana mara hinkwenu ka hina hi na vutihlamuleri ku mali a yi tirhisiwi hi vutihlamuleri hi ku mali liya a ya meyara a ya municipal manager ya vaakatiko yi fanele yi tirhisiwa hi ndlela ya kahle ku na xiyenge laya very i municipal public account va ta hi bala va mahungu MEC danki va ta hi ba ni khomele ni khensile MEC nkarhi wa n'we inkomo a hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na Chauke kambe ndlela leyi tirhisaka hi leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko hi ku tisela ka wona T kusuka ni wa studio 2A nhlekani lowu ka ravumbirhi leriwani i 12 timinete ntsena ku bela wara ya 13 la ku tela ku bula na meyara wa Bembe ka migingiriko leyi vengeri endleni ya ku langutana na timhaka ta va manana kambe ke hi nga se endla sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM hi ta twa ku we u ri yini comment timhaka hi le ka 0860002543 kambe ke hi nga se endla sweswo a hi sungula ni twa ku n'we mi nga kota ku kuma nkarhi wa ku rhumela ti voice note ka 0657443911 miri timhaka itinga ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka hi leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 0657443911 sweswi nhlekani Butpet ya ku ri vanhu va za va ndla vukungundzwana because va kopela ka tona tihosi teto khale ku ya le ka Mahatlani leri tavi le na le ka wayeni a ya rhwala sava mahala hi titraka sweswi fana u hakela ku ya le ka Matshila le ku na la Mandlaveni ya le Basani between Matshila na le Mandlaveni ya le Basani se ku cela ceriwini ndhawu leya a hamba hi ya rhwala misava mahala khale ma way back hi titraka sweswi fane hakela ka hosi so vanhu va za va ndla vukungundzwana because va kopela ka tona tihosi teto because ti lava mali hala ta hola hala loko ya rhwala misava u fane ti hakela misava leyi tingolotsoriwa ti kuma magova lama tingolotsoriwa ti makuma kwalawa mara loko se fane rhwala sava fane hakela ka tona tihosi teto so mhaka leyi hlangana ngo Botpet ti va xivamba ri la tshembisa ka ku ri ka bungeni inkomo rashele Botpet Cindani muhumelerisi hi ku mixixima lokukulu ni xixima na tihosi ta hina Botpet mi mhaka leyi ni va ku hi lele xivulani mhaka leyi a yi helangi kahle ali va vuhosi a hi nge va tengisi hina mara a va fanele va vuya va ta swi ndlala kahle ku endleki yini hi mhaka ku vo fana na hina hi nga ri hava ku information ya ku endleki yini swi tikomba ingaku va vuhosi va dyela vaakatiko mali leswi nga wrong hi mhaka loko ku ri amutini a va humesa hi ku ya hi ku mukhalabye a ri na tihloko tingani ta vaxisati swi hoxeki ngopfu hi mhaka van'wani va nga va humesini
mi 600 loko ku va 4 600 loko ku yi 3 450 if I'm not mistaken. So mara hi ku ya hi mina Bullpet a va fanele va vuya va ta hi byela kahle ku mali liya a va humesa ti 150 ti ri ta yini ti hakeliwa mani ku a ta endla yini hi ku ani lava ti land claim a va tini kwala va ta hlamusela ku na mali so hi la ku tiva ku lawyer ra yena a ya kwihi ka mani a ya kahlulisa yini makhensa Bullpet. xivutiso xexo xa ha ri na nkoka laha hi nga koho mingiseri wa mehe a ni ngo va vuhosi bya ka Dumazi va kombisile ku va hlanganini na vanhu lava khumbekaku se loko va hlangana na vanhu lava nga khumbekaku va hlamulanini kwele va nga hlamulana koho mina o chava sweswiya swa ku n'we mi ta hleketela ku mini kume mvhilopo a ni kumanga mvhilopo a ndzangi ni va vona ni ndzangi no vulavula na vanhu se vulavula na vona mehe va vulavula na muhumelerisi mara mhaka yeleyo ku muhumelerisi ni nikise hungu rero ra ku veri va hlangane na vaaki lava va khumbekaku hi mhaka leyi naswo vaaki lava khumbekaku hi mhaka leyi va pfumerile ku sweswi va nga twana na swona swa ha ri swona nako a ku nga ri mhaka leyi vulavulaka hi yona anyway hambi swi ri tani kambe ni tshemba mi ta mi swi twile mingiselo wa mehe ku xiyimo xi ri yini loko mhaka yi te tani ma vo mhaka ko 0860002543 a hi kumeni yin'wani muyingiseri loyi a nga rhumela voice note hi twa ku yehe o angule a ku yini eka timhaka letiwani ku ya amahlweni hi ndlela leyi. sweswo mingisero munghana lona FM 10 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM makomba ndlela ku na van'wana va le ku tirhani swin'wana va ni onhela kambe a swi lavi n'wina mingisero men'we mu nga kwaleyo ni ta vulavula na vona endzhaku hi ndlela leyi. tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Sweswi loko vanhu va lava ku endla swilo leswi swi nga ri kahle leswi hi nga kurisiwa hi tiva swo ku ri en'wanuna u fane a va ri munhu lonkulu va ri i swa masiku lama swilo swi cincini a hi nyimpini rirhandzu ri overcome hinkwaswo yo ka hi nga swi tivi ku ri se why loko se va dyiwini kwale muchayineni i vutsotsi vana lava va yisa vukanganyisi ka vatswari va hina se loko va dyiwini mali liya ya vona va dika va vuya hansi se va tirhisa vusiwana xindzhuti xa vusati xi huvukile va nga ha ri kahle so leswi a swi fanele swi va swi ri koho va mhani lava vo fanele vo tikombelela rirhandzu ka tintanganyana ta vona hambi a tiva ku ri na nsati a kombela ku rhandziwa kombela ku swekisiwa tani mhaka leyi humelelaku yi vavisa ngopfu ku nghena vusiwana byo leha laha mi kuma ku ri mhani loyi u sala a hlupheka na vana ende a va nga ha ri kona miehleketweni u ta helela letindlwini letiya ta va ri ti-aslam ti-mental institution va dina va hlangana na tinhloko va nga ha ri kahle va ri bitha va tshama va kha va holovisa vanhu ku va a hi nga ri kona kwale ka ku va nga yenga hi van'waricinci swivanani leswi va swi kurisaku va swi byela ku swi tshika malebvu ya leha fana Osama bin Laden va ku i vavanuna ku ri i vana ku i vana hi vona mitirho yaleyo va endlaku yo va ropa Bullpet. tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka munghana lona FM makomba ndlela 19 timinete ntsena yi bile awara ya 12 a khensa swinene kwala u nga hi lomba kumbe u yingisela ka u ri koho nhlekani lowu hi ndlela yeleyo kwala u nga va kha u yingisela ku ya amahlweni hi laha hi nga koho miyingiselo mehe lava ku ta twa ku we u ri yini loko xiyimo xi te tani eka nkarhi lowu hi nga eka wona nongonoko i Afrika wa vulavula eka munghana lona na FM makomba ndlela mama kako se a hi ku timingiselo mehe ku loko se xiyimo xi te tani ku fana na sweswi laha hi nga koho u ri yini wena loko hi langute timhaka leti hi nga eka tona hi ndlela leyo ngopfungopfu loko hi langute ka xiyimo lexi hi fambaka ha xona kumbe hi langute xiyimo lexi hi fambaku hi langute eka xona hi tlhelo ra timhaka ta matshamele
ya swilo hi ndlela yoleyo enangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku endla leswaku hi ta va kota ku twa ku n'wangulo wa wena kwala u nga ko wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona. Okay, hi nga se ya kule a hi tekeni riqingho ntirhi hi ta bula na executive mayor hi ta va kha hi bula na vona hi langute ka timhaka ta leti ti fambelanaka na migingiriko leyi va nge ri ku yi endleni loko swi ta ka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka ha koho hi tlhelo hi tlhelo leri hi nga ka rona loko hi langute xiyimo kumbe matshamele ya swilo hi ndlela leyo 0860 002 543 nangona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. N'wana muyingiseri hi loyi nhleka minjhani bota mina hi pfukile minjhani mpfukile kona se mi yongweza mi humesa MC ku va kwani nge mihloli mi disturba hi mahungu a ka ha ri na swin'wana a ni na ku tisa hi swona ku va vutisa ku loko swilo mina ni na ku vutisa hi yaliya ya vuhosa va kha va vulavula hi yona because ku na yin'wana mi challenge mi yi tivaka as kama n'wana n'we mi kha mi swi kota ku va mi hlela swilo ku ri mi nga ni pfuna because na swi tiva ku hi nga ku ha swo tala swa ku hlela mahlelene mi hlela swona so a ni la ku twisa ku a hi ngo mi kuma ku a tikweni mi kuma ka man'wana leswa so ku na timbolovo ka man'wana vuhosi ka man'wana mi kuma ku swi katsana na vanhu va tiko in the meantime swi hela swi affecta tiko hi ndlela yo va va kha va kuma vuxokoxoko byo va byi nga ri byona ni nga mi kombisa example mi kuma ku vinyi va vukosi na vanhu va tiko ve le ku holoveni loko ku gcina ku laveka swo karhi or ku hlengiwa swo karhi hala ka vinyi va vukosi lava va nga xivongo xexo va ti byela ka hala ku lunghisiwa swilo hala va nga hala ka vinyi va vuhosi ku le ku hlengiweni ku hlengiwa 10 rand times or ku hlengiwa 20 rand 30 rand se mina lexi a ni lava ku twisisa xona hi ku xin'wana xi na solution and xa lunghiseka botped ku nga endliwa ka njhani ku solviwa swilo leswi kumbe i vanhu va vukosi ku fane va ya ka vinyi va vukosi vanhu va tiko va ya ka vinyi va vukosi va ku a hi lunghiseni swilo leswi ku va na hosi laha hi kota ku lawula swilo hi ndlela ya kahle mara mi kumaka man'wani vanhu va tika va le ku swi laveni kumbe i vinyi va vuhosi ku fane va ya ka vanhu va tiko va ku a hi endleni swilo leswi because in the meantime ku laveka solution hi swo swin'wana vona ku nga ku swa hi kanganyisa dasani a ni la ku vutisa MC ko va vongweza va huma ku loko hi ri na xiyimo hi ndlela leyi ku fanele hi xi lunghisa njhani kambe n'wina mi vona ongeti ku tsandza yini ku lunghisa xiyimo xexo no mina a ni voni ku katsanga because sorry ku va ni ta vhe ni bus straight hi ndlela ya ku hi le ka madobe botbed nga ku mi ze mi swi twisisa ma vo ku endleke sanune le ka ti-high court ku endliwa 1 2 3 and in the meantime hina a swi loko hi pfuneni hi nchumu as vaakatiko va laha because ku na swin'wana hambi wo lava ku swi nghena in the meantime swi ta ku siya apfukeni ma vo and se swi endla leswa swo holovisa na vanhu mi kumaka man'wana loko ku ri vanhu va wela tikweni mara lava va vuhosi va vinyi va vuhosi va swi lava hi ndlela leyi loko va ku vona u ri na lava va halaka man'wana u nandzu veriwi va ku susa tibukwini se swa hi as hina vaakatiko a swi le ku hi tirheleni se mani la ku tiva ku solution hi ndla njhani i va vuhosi va vulavulaka na vanhu va tiko because I don't think ku na munhu a nga va ku wa vuhosi a kha huma tikweni or i vanhu va tiko ku fanele va ya ka vinyi va vuhosi va ku a hi lunghiseni mhaka leyi hi ku as munhu loyi sweswi a nga hi rhangela kha huma ka vinyi va vukosi ku nga n'wina mi ri endla yini ma n'wi veka hi ya phambeni or vona vanhu va tiko ku fa va ya ka vinyi va vuhosi va ku okay hi ku hi na munhu wa n'wina phela va nga rivali ku munhu luya u wela ka vuhosi u na xivongo xa yena xexi a vavisaka hi swona why va nga hi vona va tiko ka vuhosi sometimes ka man'wana ku titsongahata swa pfuna botped okay a hi kaneti hi tlulanini milenge 1 2 3 mara hi ku hi na hosi as hi ri vanhu va tiko mantisanyana se hi ta ka n'wina hi ku a swi vona ku a hi laha hi ya kona why hi nga lunghisi mhaka leyi hi loyi munhu wa ka n'wina mara a hi lava ku hi lunghisa mhaka leyi ku loko a vekiwa xa ku lunghisiwa swilo mara in the meantime njhani a ni swi twisisi because mi nga kumaka man'wana mi kuma ku luya hi ngo u na vanhu va tiko mara u wela ka xivongo xa vuhosi wa swi lava ku ya halaya mara nga swi koti na vatiko va hina u hi siya kwihi mara in the meantime swi hi pfuna yini ene ko va hi ku a ni ngo timhaka ta vuhosi ta hlupha hi ku van'wani va vulavula kahle va kombisa timhaka ta ku vuhosi vaaki hi nga ngheneleli i swi swa ndyangu
hina onikiwa va ku khala ngo hosi ya ka n'wele hambi ma hi lava mi nikiwe yona hi vanhu va ndyangu ehe se swi komba vanhu va tiko va eka vanhu va ndyangu va ku hi kombela ku mi hi vekela hosi mi hi byela endeni va xin'we i tshika ku kakahisana potpet hina van'wana swa hi lolohisa nemetweli papa ni khensini khensini potpet inkombo to mina 0860002543 nteri ta bula na executive mayor sweswi nga ri khari kambe a hi sunguleni hi amukela un'wana mingiseri loyi nhleka xitani potpet muhumelerisi na vayingiseri na mixeweta inkombo ni kombela ku famba swintsanana ka liya tapana bioscope makamba hi swa ku va va kha va yi andlala leyi a ku ri karhi ku vulavuriwa hi yona swi na nkoka ngopfu website mhaka leyi a yi ri karhi yi vulavuriwa ni vula ku swi na nkoka hi mhaka yini na loko i nga ku nongonoko lowu kumbe ka nhloko mhaka leyi va nga yi vulavula tihosi a ti va ti ri karhi ti yingisela ma tiva miganga ya ku tala leyi hi hanyaka ka yona a yi nga ta va na tshembisani a xikarhi ka vaaki na tihosi ni vula leswi hi mhaka yini na ku fika laha tihosi nkarhi wun'wani ti tsandzekaka ku teka swiboho hi ndlela ya ku va ti kha ti tiva ku misava i ya tona loko ni ku ti tsandzeka ku teka swiboho hi ku tiva ku misava i ya tona mo ni vula ni komisa ni nga lehisi aka muganga wun'wani ni kombela ku ni nga bohisi hi lowu ni tshamaka ka wona a ku fokute project yi ri karhi loko va ta yi presenta va kombisi ku yi ta na masipala laha a mugangeni wa kona ivi ku va va ku dawuta kumbe vaakatiko va nga vi na ku tshemba leswaku yi ta na masipala project leyi va ku yi establish-a township loko ku nga vi na ku tshemba vuhosi byi ta ku ta endliwa public participation na vaaki vuhosi byi fika byi ku hi nkanu hambi n'wina moala vaakatiko hi vita ni ri township leyi yi ta endliwa laha emisaveni ya mina mara xiyimo xa ku va ze va nga ha tshembi vaakatiko ku project leyi yi ta na masipala i timhaka ta ku meyara u chikini a ta emugangeni na swirho leswin'wana mara mukhanselara a nga ri kona mukhanselara wa wadi ya muganga walowo ivi swi va na ku chavisanyana aka vaakatiko mara se ku ya fika xiyimo lexi xi n'wi hosi yi ku no la swi ta endliwa hi kano hi ku i misava ya mina so ni twa ni tsaka ngopfu va basisile mangi tihosi a ti na misava i mhaka leyi a nga ku yi kandziyela ku tihosi ti se tshama kha ti swi tiva ku to va varhangeri a henhleni ka misava leyi va va ku va nyikiwi yona kumbe va fikeli aka yona vati va ni twa ni tsaka ngopfu a va ti pfuni tihosi ta hina ku ya emahlweni ta kota ku va na muganga leyinene nemetweli bota thank you amerika sorry javani kana ka mtikiti alsi enkom 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lonene FM komba ndlela hi ndlela yo yere a hi la ku twa ku n'wemeri yini kahle kumbexana hi fanele hi kuma to tihosi tin'wana ti ta vulavula mi titwa njhani leswi va mi vulavurisaka swona va malanda ya n'we ongeti a va tikomba va nga mi tshembi ngopfu mani a ni swi tivi kumbexana swo vona hi mina kambe ni vona nga ri a va mi tshembi tihosi ta ka hina hikokwalaho ka yini mi nga tshembiwi ku ya hi mina a swi nga fanelanga swi fike kona la ka ku swi ndla ongeti kumbexana tihosi ta ka hina ti nga va ti ri a swi fanele swi fike kwalaho ka ku tihosi ta ka hina hi ti tshemba kambe ku ya hi matshamelo ya swilo swi ti komba ongeti hambi va tshembi vanhu hikokwalaho ka yini mi nga va tshembi a hi ku tumingiselo mehe 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela hi ya ka tlhoma ta mahungu ya misava leti ti nga ta hi nomo wa Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi teka timhaka ta hi bula na executive mayor ivi kusuka kwalano hi ta va ka hi teka riqingho ra wena ka 0860002543 mungutweni mbulavuleri murhangeri wa Economic Freedom Fighters na ya kha vulavula na vurhumiwa le a holweni ya vaaki a Soweto van'wana va ri ku vulavula loko ya ku komba
ku hela matimba van'wana va ka swilo leswi wakiwa leswi a swi na ntiyiso leswi kahle kahle hi le kwihi xivutiso lexi kumbexani hi nga tsakelaka ku twa na we i angula eka xona kambe hambiswiritano a ya hafu ku bile awara ya 13 ka Munghana Lonene FM hlolani fanwa magayisa hi loyi na mahungu ya misava kumbe na ku tshembisa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise kwini kusuka kwalano ni ya ka khansela Frida Nkondo ku nga executive mayor wa xifundantsongo xa Vhembe va hi byela hi ntirho lowu vingi va na wona tanihi masipala ngopfungopfu loku langutiwe ka timhaka ta vamanana xikongomelo xa wo na leswi va lavaka ku swi fikelela hi ndlela yeleyo kambe sweswi nkulukumba loyi la aka muako lowu hi nga ka wo i tiveka hi ku tsonana hi mahafukada ehlulani Fanuel Magayisa khalanga Pat Mathebula hi khenselo swinene a ni nga swi tivi ku xo vhakhada xi ze xi ya vavisa mbilu tanana leti nga emihleketweni andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirhatirenyana na yimisa vya katsongo kwele so leyi nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisetela tikereke ta vayisa lava va kusuka le Zimbabwe ku goka swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mukoveni swikuyina va suka makaya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya pfunaka ya mi veka njhani yaleyo mhaka ra vayisa lavaya loko u vona foya vo un'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va koho loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yimoxa koho se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona wo dede se ku hela ka sweswi swinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula It's also means I'm gonna learn FM na ngona ko Africa wa vulavula hi ku axela ku wona nhlekani lowu ya lantira kona namuntlha ya xikwembu xi kona kambe hambiswiritano mani hi hetisa nongonoko wa hina hi ta hambana na swona va sava tirha va lava ngile ku tirheni vinyi va ntirho kambe sweswiwani a hi amukeleni executive mayor wa xifundantsongo xa Vhembe i khansela Frida Nkondo hi bula na vona la eka nhlekani lowu hi languteka timhaka ta ntirho lowu va nge le ku endleni tanihi masipala wa ku va tlangela n'hweti ya vamanana ntirho wolowo veri wu ta va wu ri koho mundzuku se hi lava ku tiva ku xikongomelonkulu xa ntirho lowu ku va ku ri yini executive mayor nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Xikani muhaxi talanga na vayingiseri hinkwenu va Munghana Lonene ina mundzuku hi ta va hi ri na siku rikulukumba ra ku tlangela vamanana hi na sinu muhaxi ku nga ku tlangela 30 ya malembe ya xidemokirasi hi ri karhi hi ya emahlweni no hluvukisa timhaka ta vamanana xikongomelo hi lexi muhaxi hi lava ku hlohlotela vamanana leswaku hi yima hi tiya eka mitlhontlho leyi hi hlanganaka na yona eka siku rin'wana na rin'wana xin'wanyani muhaxi xikongomelo i ku vona leswaku madzolonga emindyangwini GBV and femicide hi ya vulavula hi swona ha ri vamanana hi ku ha swi tiva leswaku i swilo leswi swi nga henhla vamanana nakambe muhaxi va fanele va kuma tindlela hi va dyondzisa tindlela ta ku lwa na vusweti na ku pfumaleka ka mitirho ku hi yona mitlhontlho yikulukumba leyi hina hi nga langutana na yona ha ri vamanana eno mi nga vulavula yana ni mahlweni mayar ni khomeleni ku mi nghena non'we hi ku loko hi ku hi la ku va hlohlotela va kota ku timela hi voxe muhaxi hi lava ku va nghenelela ka timhaka ta swa mabindzu na ku va yisa mahlweni tidyondzo va swi tiva ku dyondzo i xitlhangu
va tlhelela ka timhaka ta vurimi hi ko ku tiyimela hi voxe va nga zangi va lava ku va kuma mintirho ku a nga hinkwerhu mintirho nge yi kumi kambe loko ho tshama hansi hi ri va mhani ha swi kota ku hlohlotelana. Ku van'wani va vula sweswo va ku loko ka ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu loko wo va i nga ri na nchumu ngopfu i ri manana swi hetelela swi veka ka nxungeto wukulu wa ku i xanisiwa hi lava va ku tshika ku va ku xavela tshaka ra mugayo sweswo swa ku taniya se tanihi masipala hi ku n'hweti i yin'we ka tin'hweti ta 12 ku na leswi mi nge ma swi endla ku tsatsamuxa timhaka leti ta ku khutazana na vamanana mi vona ku va antswisa swiyimo swa vona ku kota ku herisa mintlhontlho leyi va langutanaka na yona ka lembe hinkwaro ku nga ri n'hweti ntsena leyi nga langutana na yona. I ntiyiso muhaxi loko ka ha ri hina va masipala wa xifundzatsongo xa lembe loko hi langutisa n'hweti leyi yo hi boha hi mhaka yo yi vekiwe ka khalenda leswaku hi August hi celebrate hi xixima vamhani lavaya kambe a hi tshiki eka masipala wa hina hi va hi na mhaka ya ku va hi na tiprogram letiwani a lembeni hi ta ku vona ku hi pfuneta vamanana wa hina vamhani aka timhaka ta xiyenge xa swa vupfhumba ha kota ku va seketela hi tlhela hi va pfuna hi macheleni muhaxi leswaku va ta kota ku va tihanyisa hi leswi loko hi tshamile hi ri xifundzatsongo hi swi endlaku nakona tlhela hi va na vamanana lava endlaka swa vurimi vamanana lavawani na vona ha va pfuna hi timhaka ta swa vurimi hi va pfuna hi kha hi seketelana na Standard Bank. That's why aka mavhiki lama nga hela hi ve na mphikizano wa ku va hi nyika best farmers lava va kotaka ku endla swa kahle swa vurimi ku ni mhaka yo va hlohlotela ku va kota ku pfuna vana va vona ku va va veka timhaka ta xinkwa atafuleni mintirho ya kala muhaxi a hi swona sweswo ntsena na timhaka tin'wani ta ku ha va seketela muhaxi ka timhaka ta mabindzu ku angarhela mabindzu ku na mabindzu yo tala laha vamanana va tinghenisaka ka wona van'wani va rhunga swiambalo van'wani va rhunga swibelani van'wanyani muhaxi va endla swa vuhlalu swi tele ngopfu van'wani va endla swo sweka vamhani lavawani ha va seketela hi va na vona hi tlhela hi va kombisa tindlela ta ku showcase ha va teka van'wani va vona loko ku ri na ti-show ha famba na vona hi va expose lembe leriwani hi September muhaxi ku na show a hlangana a Zimbabwe hi ya famba na vona ku va ya showcase mintirho ya vona leyiwani i ya misava hinkwayo event so a hi sweswo ntsena muhaxi ku na timhaka ta women's parliament hi endla ku hi va hlanganisa vamhani hinkwavo hi ku hambanahambana ka swiyenge swa vona un'wana hi ta hi endla women's parliament ya youth un'wana hi endla women's parliament ya vamhani hinkwavo hi ku hambanahambana hi va veka ndhawu yin'we ku va na lava va yimelaka swiyenge swo karhi ivi va humesela erivaleni mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona nakambe hina va xifundzatsongo loko ku ri ka alembeni hi va hi ri na ti-campaigns muhaxi ta ku va hi lwa na timhaka leti ta based violence madzolonga emindyangwini ta vamanana na vana ti-campaigns leti muhaxi ti pfuna ku vamanana va swi tiva ku timfanelo ta vona kun'wana ti fanele ti nga onhiwi hi lava va hanyaka na vona se loko hi nga va vitani hi hlohletelana na vona va ta swi teka nga ku swo boha loko mhani a mutini a ri na mukhalabye mi kuma ku mukhalabye loyi u tshama kha a n'wi ba
va swi tiva ku loko va biwa va fanele ku pota se van'wanyani va mhani mahaxe miyela hikuva va chava ku loko nozani ya pota papa boy swi vula ku a ku nga ha vi na mugayo endzhaku ka se hi loko hi loko hi hlanganile na vamanana hi tshama hi kha hi bula hi sweswo ku vona ku hi na timfanelo a swi fanelangi ku timfanelo ta hina ti onhiwa hi ku swi tsariwile hambi ku ri na le ka constitution ya hina ya Afrika-Dzonga. Hey, na anchuwini hey van'watipolitiki phela a mi vulavuli nyana mi to vulavula se a hetseleni executive mayor ntirho lowu wu ta va wu ri kwihi naswo ku ta va mani ntsene ku endleka yini ntirho lowuwani wa hina wa mundzuku wo celebrate wu ta va wu ri kwala a Thulamela Indoor Sports Center. Hina hi endle partnership na South African Police Services i va mhani lavawani hi ta va hi ri va mhani muhaxi hi tlhela hi rhamba na swivulavuri swa ndhuma swa nkoka lava nga dyondzeka xin'wana xivulavuri hi lexi nga ta dyondzisa hi timhaka ta mahlayiselo ya mihleketo muhaxi hi loyi a nga na tidyondzo ta occupational therapist ku nga Miss Alwani Magwetla hi tlhela hi va na loyi a nga ta dyondzisa hi tidyondzo ta swa rihanyo ngopfungopfu ka i gynecologist i Dr. Makulani hi tlhela hi rhambana lava va nga ta kota ku hi pfuna ka ku xana hi swi endlisa ku yini swa mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona emindyangwini ya hina swa madzolonga lahawani hi lo vitana loyi a nga muxanisiwa mutwisiwa ku vava hi yena a nga ta va a vulavula na vamhani i Mulalo Randela ku ri vamhani va swi tiva ku loko va xanisiwa va fanele va endla yini u ta va ri kona mundzuku se a hi kombela vamhani va ta hi xitalo leswaku hi ta kota ku yisa ehansi timhaka ta mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona kwala tikweni kwala a xifundzatsongo xa Vhembe Mhaxi. Executive Mayor Khensa swinene vana na siku lerinene mi tiphina hi ntirho wa n'wina mundzuku a ni miri hi nga zi hi kandziya hina hi le vavasatini se hi nge ti vamhani hi ta va nyika nkarhi wa ku va va kota ku tiphina hi nga ri kona siku ra n'wina ri ve lerinene Executive Mayor Khensa inkomo ri ta va ri kona ra n'wina ra Men's Parliament i ta va hi ritserile komo Khensa Executive Mayor lava hi bula na vona miyiselo Munghana Lonene FM Councillor Frida Nkondo va vulavula hi ntirho lowu nga langutana na tanihi masipala va nge ri va ya ku endleni eka timhaka ta matshamele ya swilo loko mi twa ni kha ni vulavula hi kha hi vulavula hi na vohe kutani un'wana ni rhumela hungula i ri hikokwalaho ka yini mi nga vulavuli na Executive Mayor wa Mopani hi vulavula na vo yini okay kambe hambi swi ri tani hi va rhambini ku hi ta vulavula na vona lexi kwala ni nga koho ni yo rindzela ku twa ku va tatana orders ngoveni va ri yini hi vo va nga hi khoma mavoko ku va ta vulavula va ta va tisa hi rini kambe hina hi va rhambini khale ka hi va rhamba kutana ni ta bula mi byela ku mi le ku ndleni ka yini timhaka ta mati ti fika kwihi hi va rhambini loko ho mi nyika vumbhoni la hina byona se swi lo sala ka ku valambya va hi vekela siku va ku hayi ta va tisa rini kumbe va foneleni ka nomboro leyi vulavula na vona ntsena ndlela yaleyo kambe nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni twa mi humelerisiwa ku na ti-voice note tin'wana ti fanaka ti twa handle ka sweswo ni lava na wena u nghena ka nomboro liya ya ntolovelo ya 0860 002 543 hi twa ku we hikwalaho nga ko u ri timhaka i tingani ngopfungopfu loko hi langute eka matshamele ya swilo i mhaka leyi nga ka yona hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula maxangu ya ntirho hi wo ya ndhaku ku hi va kha hi tirha hi ku tani kambe hambi swi ri tani a hi amukeleni un'wana mingiseri laha hi twa ku ye i ri yini ku na un'wana a nga ni rhumelela voice note laha hi ndlela leyi aye Bootpet
na muhumelerisi wa n'wina wa nongonoko wa kahle wa Afrika wa vulavula eya mhaka leyi Bioscope va kha va vulavula hi yona makamu namuntlha ingaku tihosi tihosi a ti pfuleli radio ti yingisela nongonoko lowu hi mhaka ku swo tala botpet swa jika matikweni swa jika swilo mi kuma ku hosi yi ala yi ku a yi rhangi yi nyikiwa mali ku nga ta endleka 1 2 3 ni tsundzuka ka rin'wana ra tiko kwala ni tshama kona botpet ni ri xikala vito mo ni ri vula tiko ka Ndindani ne ku te project leya va ku hi fanele hi nyikiwa stove ebotpet swi tlherisiwa stove hi mhaka ku hosi yi ku yo a yi swi tivi a yi nyikiwangi mali yo yi ta benefita yini ehenhleni ka loko vanhu lava ya project leyi yi ta nyika hina vaakatiko swilo mahala mhaka leya ku vanhu va fanekele loko va langutisa vukorhokeri byo karhi emugangeni tihosi ti koxa mali swa onhela ka hina vaaki mhaka ku hi gina hi luza swilo leswi a swi ta pfuna hina ka mundzuku botpet hi mhaka ku yena munhu i va a langute mali a nga languti timhaka ta ku vaakatiko va mina fanekele va kuma vukorhokeri lebyinene inkomu botpet i ntiyiso tihosi a ti tshembeki ene hi nge hi ti tshembi aka tiko ra Rotterdam botpet loko ku ndliwa land claims a ku xeriwa 200 hi muti ku xeriwa 220,000 mara vona va lava Royal Family bona mali a va yi kuma hi munhu a va nga yi xeri se a va tshemba njhani vanhu va ku tala wa swi twa mingiseri wa mehe leswaku i swiphiqo leswi swi nge le ku tikeni swinene xikala vito ka Ndindani mi se swi helele kwihi swi helele kwihi xikala vito komixani a ni tivi hi ku a hi ta fana hi swi tiva ku swi helele kwihi timhaka leti ta xitofu leswi swi vhe swi tsandzela makumu ka Ndindani a ni ri koho siku rin'wana hala ka va Fujuka a khacata Fujuka Noel Fujuka se ni nga tlhelela ya twa ku va ri yini va vosi ka Ndindani hi mhaka yeleyo va swi tiva na swi na ntiyiso ku fika kwihi timhaka toleto kambe hambiswiritani nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rera na Tshembisa andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona se vativi va koho sweswi hi wehe 0860002543 ikhumenharhu timinete timinete nga se ba awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukeleni mingiseri hi loyi inhleka Mthandelo vana hi pfukele papa minjhani n'wena ya hina lava ni kombela ku phola ka tinkinganyana te leta vuhosi leti ya so intiyisa evuhosi a ndi swi tivi botpet ku ni ta va ni hoxisa kumbe njhani mara loko ndi languta loko ku ta va na ti-development ematikweni ya voho ingaku hi vo lava tlhelaka va jika va stopa enhluvuko why ndi ku tani ku na muyisa un'wanyani ni nge vuli ku ndzi huma kwini ku na muyisa un'wanyana a lavaka ku aka mall i yile etribal a fika a ti xavisa then vuhosi byi va byi ku ka ye ku ve ni hi ku endlela resolution u ta kota ku kuma ndhawu yoleyo hi lava 130,000 and then endzhaku ka sweleswo hi la ku tiva leswaku vuhosi 130,000 and then endzhaku ka sweleswo hi la ku tiva leswaku vuhosi byi gaina yini byi kuma yini annually loko mall yi ta va se yi functiona na so ndi twa swi nga ni khomi kahle because I was part of the meeting and emelweni nga tisa that developer la ya vuhosini se swi vula ku 100 yini ya yini ya ku a kuma resolution the signature ta 14 wa mapurasi wo lawa ya laha ka vuhosi byolebyo se endzhaku ka sweleswo languta misa loyi u tisa nhluvuko u tisa job opportunity loko a ta va a ake mall laya i pfuna mani i pfuna vana va hosi yoleyo ka mapurasi wo lawa ya vuhosi bya ha lava a khipa mali ya ku tala tani a tlhela futhi a lava ku gaina annually swi vuriwa yini sweswo na a ni swi tivi kumbe a ni swi tivi swa ku
eku heteleleni swi to lava ku vitiwa president ya Contralesa a vutisiwa ku okay loko xiyimo xi te ta vanhu va tisa nhluvuko ematikweni ya la ku putsa ka tihosi vo va tlhela va koxa swilo leswi swi lavaka ku tlhela ku pfuneka vana va vo va ri yini hi swona a ndzi swi tivi kumbe ndo hoxisa na mito i mhaka yo tika swinene yaleyo mi vulavulaka yona ene loko ni languti xiyimo matshamelo ya swilo mi hetelela mi swi twisisa ku a swi nge olovi ku cinca matshamelo lama swona swi nge olovi mara loko hosi yi swi twisisa ku munhu loyi a taka ta developer la i tisa nhluvuko i tisa mintirho leyi ku nga ta tlhela ku tirha vana va mina ko why should a fanekela a tlhela a koxa swilo futhi na ma swi twisisa inkinga hiyo le ya ku why a tlhela a koxa swilo languta neti ku veni ni kombela resolution ya MLFM loko hayi lava 130,000 swi vula yini sweleswo ku ve ni tisa nhluvuko nga ta tlhela ni tacha vanhu lava va selaka mintirho kwala tikweni ra n'wela mara mahala ku tlhela mi koxa swin'wanyana vana van'we se ndzi va holela hi yini loko mi swi ta lava ni tlhela ni jika ndi hakela emisava ya n'wehe futhi la ni nga tisa nhluvuko ko okay na metweni botome no ndi khensile botome hayi masivona ku katika kambe kuna swi swin'wana a ku heteleleni ka malembe ndzhaku ni tshame ni twa un'wana ni byela ku Afrika-Dzonga handle ka loko swi tlhontlhiwile kun'wana ko va na va ri yini ku na tihosi timbirhi ti nga na vun'winyi bya misava ti nga khoma title deed va nge la hi le ka mina timbirhi se a ni tivi njhekanjhekisano wa siku rin'wana walowo 0860002543 a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhleka lava va le ku yingiseleni mina ncindani va yingisele television se loko radio loko yi hlwela va nga se hlamula yimani va ni nga ta ro hetisela loko swi nga pfumeli a hundza hi kuma van'wana nhleka inkomo ni vola ku vulavula hi mhaka ya ni va tihosi ta ku dizeriwa timali mi nga rivali ku Xitsonga xi ri a mi le ku ni yingiseleni mani kasi mi khoma foni ni khome foni baba se a hi vulavuleni loko mi ni vulavula n'wima miyela loko mi ni miyela n'wima vulavula ni ri mi nga rivali ku va ri xisola hosi xisola xisukini vulavula hi vulavula hi swona ni tshama kona mara tihosi impela ta hambana hina aka hina loko swi endlekile loko hi karhi hi hanya ku na ku lembe na lembe hi humesa ti-R50 va ku veri hi mithelo to thela a hosini ene mithelo lowuwana a wu tiveki lomu kun'wanyana wu helela kwalaha tihosini loko vanhu va rhwala misava swa hakeriwa a nambyeni nambu lowukulu wa Ritavi va fanele vanhu loko va aka tindlu va rhwala misava va humesa mali loko va rhwala sava va nyika hosi hi leswi ku humelelaka amatikweni ku nga va ku ri tihosi hinkwato mara meni ti va ne le ka hina swi humelela ka mahatla leswi swi vulaka ku ya hi n'wehe tanihi vaaki mi va mi nga swi tivi ku mali ya a ni ngo tiko rin'wana na rin'wana ku na mali ya mithelo mani mathela na hina ve ri ku ndla yini kambe ku hakela swikhorokhoro a hi swona le ka hina ku hakeleriwa swikhorokhoro swo tsariwa njhe a bukwini mi kuma na xilipi a wu kumi xilipi hey no a mi hakeli tribal yi a hakeli tribal hi hakela a hosini no ne metweni mana khetsa swinene se hi lava ku pfuniwa ku tiveri ha ri rhandza na hina mara matshamisekelo ya swona a ku na mafambisekelo ya kahle a swi fambi man a swi fambi mana a rila
amonyenyela ka mani anonyenyela ko ka swi nga fambi swo ka swi nga fambi ene na ri rhandza tiko leriya beburiwele kona ni tswaleriwe kona mara na ri rhandza mara mitirho ya kona se ne a swa ha fambi so nemetweni mani khesini thank you aye 0860002543 0860002543 ayi amukeleni n'wana mingiserilo nihleka a ka ha ri na munhu la loko ku nga ri na munhu mingiselo me 0860002543 wena u angula ku yini ke ku hi ta kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Vitala ni mi yingisele masungula ntiso vito ra mina ri nge cici munhu un'wana vito ra mina sweswi vito ra mina ri nge cici yin'wana ende ni nge vuli ku ximani va nanga ni vito hi rona ma swi vona hi sweswo swo kahle ntiso kuma ku la hi nga tlhela ntiso ku va ku la se hi nga kona hi mbombemerile ku mbombomela hi mbombemerile laha hi nga ta ka hi nga favuleki hey se mani chavisa kwalano hi mbombomele mbula njhani leswi lava va nga hi siya va nga rhangela a ANC va nga rhanga va famba loko a va ku pfuka a va ta ku hi kombela ku kheyifa hi mhaka yini leswi a va lwela swona swi fambe na lwandle leswi a va lwela swona swi fambe na lwandle va nga ku hi kombela ku kheyifa hi nga ha vi kona hi nga ha swi voni va nga va pfuka maxangwini nemetweni papa so tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Mugana Lona FM un'wana mingiserilo nhleka aye minjhani bothet vutomi mina hi pfukile n'wina minjhani hayi va lavona mina ku ta aka leyiwani ya tihosa ne loko tihosi ta ka hina a vo tshika no ka ni nga swi lemuka hambi i xivuriso hambi yini ke leswo swa ku loko i ya mahlweni ka nghala famba na xisana loko vo tshika sweswo hayi matiko ya ka hina ya nga famba kahle ngopfu mara loko va ha tirhisa swo loko i ya mahlweni ka nghala famba na xisana ku ha nchumu xi nga ta lunga hi ku ni vulavula hi ndlela leyiwani loko sweswiwani ku ri mina ni tshuka maybe na ku pfuniwa kumbe na mihleketa ku endla nya xibusiness kwalaha tikweni ivi ni ku ni kombela ku va ni nyika ndhawu hi ku a ni fumbarhelani va ni yisa le na ivi a khalangi hi ku vona hayi va fumbarherini va fika va tsemeriwa mani hambi ku 10 hectare loko wena khalanga khoma so ivi ni pfaleriwa handle yaleyo yona yi kumeka ku yi hi mochela tikweni hi ku phela ku kumeka sweswi hi sungula business hambi ni nga ri na nchumu ni nga ri na mali ni nga ri endla business ri kula ri kota ku fana na leswi va masingita va nga sungurisa hi swona masingita na vona loko va sungula a vo lo sungula va khome mali va sungule leswi swintsongo namuntlha ku ze va fikelela laha va nga tala misava leyi hinkwayo nemetweni boto wa mina ko va nkarhi wu nga ni vondoka kambe mhaka leyi mi taku na yona yi na ntiyiso ngopfu ni yima na yona a ni tali ku yima na muyingiseri kambe mina ni yima na yona ka mhaka leyi mi taku na yona a mahlweni ka nghala hi yana xisana a swi dlayiwe nemetweni boto wa mina matwa lexi n'wana xi tlhelaku xi hlupha kumbexana hi faneleke hi xi dyondza ku ya mahlweni i ku i va mani va nga na lunghelo ku fana na ku loko sweswiwani mina ni kha ni tshama ka Manghena purasini xin'wana na xin'wana lexi endliwaka laha ka Manghena purasini ku rhanga mina ni ku mina ni lava la ane ku nge vulavuliwi nchumu kambe loko i ta hi le handle i ta fanele i nge khomiwi ku fana na loyi a nga kwalaya ma swi vona kambe lexi ni nga xi twiseki ku hi va hi kha hi languta yini ku va hi teka xiboho lexi na leswiya hi ndlela yaleyo awara yambirhi ehenhla ka nhloko minongonoko lowu wa humerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hlangana na nongonoko lowu nakambe munduku kwala ka Mugana Lona FM khesi ni seketelo wa n'wemba na siku lerinene mi tiphina a yi ngoveni wa landzela na nongonoko Dzumba na mina handle ka sweswo mahungu ya misava ya awara yambirhi hi lawa na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mbana siku lerinene mi tiphinane tata